Ikipe y'igihugu ya Portugal yarenganyije igitego kimwe ku kindi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yari imaze imyaka igera kuri 52 idakina igikombe cy'isi. Hari umukino wa mbere w'igikombe cy'isi mu itsinda rya K ririmo Colombia yarayitsinze Uzbekistan ibitego 3-1. Ibintu byatumye benshi batangira gushidikanya kuri Portugal yaje iri mu makipe ahabwa amahirwe kwegukana iki gikombe. Ariko mbere yuko twinjira mu bihe byaranze uyu mukino, reka tubanze dusesengure Cristiano Ronaldo ubwe na influence ye ku mikino ya Portugal ndetse na Al Nassr nka club akinira kugeza kuri ubu ngubu. Njye nitwa Joshua Mutuyimana, iyi ni Top 250, wadutera inkunga ukora subscribe kuri iyi channel. Cristiano Ronaldo ni umwe mu bakinnyi ba ruhago bahembwa amafaranga menshi kurusha abandi bose ku isi. Muri iki gihe akinira ikipe ya Al Nassr yo mu gihugu cya Saudi Arabia, ahembwa amafaranga arenga miliyoni 175 z'amapawundi buri mwaka. Ariko nubwo afite umushahara udasanzwe, ibintu ntabwo biri kugenda nk'uko benshi babyibwiraga. Ibi ntibivuze ko twirengagije ko we na Al Nassr begukanye igikombe cya shampiyona uyu mwaka kandi bitaraherukaga ndetse akabigiramo uruhare rugaragara. Gusa mu minsi yari yabanje, Ronaldo yatangiye kutitabira imikino imwe n'imwe, ibintu byatumye havuka ibibazo byinshi kwa zaza he muri iyi kipe. Ronaldo ntabwo yakiniye umukino batsinzemo ikipe ya Al Riyad igitego 1-0. Icyateye benshi kubyibazaho nuko nta muntu n'umwe muri iyi kipe washoboye gusobanura neza igihe azagarukira mu kibuga. Abantu bamwe b'imbere muri Al Nassr bavuze ko ikibazo cye kirimo gukurikiranwa umunsi ku wundi. Bwari ubwa mbere muri shampiyona Saudi Arabia Ronaldo asibye umukino muri uwo mwaka wose. Ibi ni ibintu byatunguranye cyane kuko mu mwaka wari wabanje Ronaldo yari yongeye amasezerano mashya y'imyaka 2 azarangira mu mwaka wa 2027. Aya masezerano yaranarimo ingingo imwemerera kuva muri iyi kipe igihe cyose byabaye ngombwa, ariko bikanasaba ko hatangwa amafaranga runaka kugira ngo arekurwe. Nubwo bimeze gutyo, ikibazo nyamukuru ntabwo ari amafaranga, ahubwo nuko Ronaldo atishimiye uburyo ikipe yari iri kuyoborwa muri icyo gihe. Ku giti cye, Ronaldo yumva Al Nassr itagize umuhate uhagije mu gushaka abakinnyi bashya. Mu gihe isoko ryo kugura abakinnyi ryari rifunguye mu kwezi kwa mbere, Al Nassr yazanye abakinnyi bake gusa. Ibi byaramubabaje cyane kuko iyi kipe yari iri guhatanira igikombe cya shampiyona kandi yari ikeneye kongeramo imbaraga kugira ngo ibashe guhangana n'abo bahanganye. Nubwo Al Nassr yari imaze gutsinda imikino yayo myinshi yikurikiranya, yatsinzwe n'amakipe akomeye arimo Al Ahly ndetse na Al Hilal. Ronaldo yifuzaga cyane kwegukana igikombe cya Saudi Pro League kuko kuva yagera muri Saudi Arabia mu mwaka wa 2023 yari atarabasha kugera kuri iyo ntego. Igikombe rukumbi yari yaratwaye cyari Arab Club Champions Cup, ikintu yumvaga kitamuhagije ugereranyije n'intego ze. Icyarushijeho kumubabaza ni uko umukeba mukuru wa Al Nassr ariwe Al Hilal yakomeje gukora ishoramari rikomeye. Iyo kipe yari imaze kugura Karim Benzema bahoze bakinana mu ikipe ya Real Madrid. Ronaldo yabonye uyu mukinnyi nk'inyongera ikomeye ishobora guha Al Hilal amahirwe menshi yo gutwara igikombe mu gihe ikipe itarigeze igira icyo ikora muri uko kwezi. Ronaldo yemeza ko amakipe akomeye yo muri Saudi Pro League arimo Al Nassr, Al Hilal, Al Ahly na Al Ittihad yose afashwa n'ikigega cy'ishoramari cya leta ya Saudi Arabia. Ariko we akumva ko Al Hilal ari ihabwa amahirwe menshi kurusha andi makipe yose. Iyo arebye amafaranga yagiye ashorwa muri iyo kipe, yumva impungenge ze zifite ishingiro. Nyamara hari n'abavuga ko Ronaldo adakwiye kwijujutira ibyo bibazo. Bemeza ko Al Nassr ubwayo yakoresheje amafaranga menshi mu kugura abakinnyi bakomeye nka Joao Felix, Mohamed Simakan, Kingsley Coman, Sadio Mane na Marcelo Brozovic. Bityo rero ntabwo Ronaldo akinana n'abakinnyi boroheje cyangwa badafite ubushobozi. Ikindi kintu benshi bavuga ni uko umushahara Ronaldo ubwe uri hejuru cyane. Kuba ikipe imwishyura amafaranga menshi bishobora kugabanya ubushobozi bwayo bwo kongera kugura abandi bakinnyi bahenze. Niyo mpamvu hari ababona ko ibibazo bye bisa naho bishingiye ku bintu bitamugendekera neza uko abyifuza. Icyakora abantu ba hafi ya Ronaldo bavuga ko ikibazo cya Benzema atari cyo cyonyine. Banavuga ko yabonye ko Al Nassr itari gushyigikirwa uko bikwiye, haba mu bijyanye n'imiyoborere ndetse no gushora amafaranga mu ikipe. Mbega bakumva ko ari guharanira ko ikipe yifatwa kimwe n'andi makipe akomeye. Ku rundi ruhande, abayobozi b'ikigega cy'ishoramari cya Saudi Arabia bavuga ko batinjira mu byemezo bya siporo by'ayo makipe. Bemeza ko buri kipe yigenga mu gufata ibyemezo byayo. Bavuga kandi ko Al Hilal yabashije kugura Karim Benzema kubera inkunga y'umwe mu baherwe bakomeye muri Saudi Arabia, igikomangoma Al Walid bin Talal, kandi ko Al Nassr nayo ishobora gushaka abandi bashoramari. Iyo umuntu arebye amafaranga yakoreshejwe n'amakipe yo muri Saudi Arabia kuva Ronaldo yahagera, bigaragara ko Al Hilal iri ku rwego rwo hejuru cyane. Al Nassr yakoresheje amafaranga arenga miliyoni 400 z'amayero, ariko mugenzi wayo Al Hilal yo yakoresheje miliyoni zirenga 650 z'amayero. Ibi nibyo bituma Ronaldo yumva ko ikipe idafite ubushake nk'ubwa mukeba wayo. Ikindi kandi nanone gikunze kugaragara kuri uyu mugabo
nuko nyine Ronaldo adakunda guceceka iyo ibintu bitagenda neza. Ibi si ubwa mbere bibaye. Mu mwaka wa 2022 yanenze ubuyobozi bwa Manchester United ndetse n'umutoza wa Erik ten Hag mu kiganiro yagiranye na Piers Morgan, ibintu byaje no kurangira asezeye muri iyo kipe. Uyu munsi nubwo Ronaldo akomeje gutsinda ibitego byinshi, ibibazo bye byongeye gukurura impaka kurusha ibikorwa bye mu kibuga. Hari abamushyigikiye bavuga ko arwanira ubutabera no guha Al Nassr amahirwe angana n'ayandi makipe, ariko hari n'ababona ko ari indi nkuru isanzwe Cristiano Ronaldo, aho buri gihe atabonye ibyo yifuza atangira kunenga uburyo ibintu biri gukorwamo. Icyakora ikigaragara ni uko imyaka iri kugenda yegera hejuru. Kuri ubu afite imyaka 41 ishyira 42, kandi biragoye gutekereza ko amakipe akomeye yo ku mugabane w'Uburayi yamwubakiraho umushinga mushya. Inzozi ze zo kugera ku bitego 1000, gukina ku nshuro ya 6 no kwegukana igikombe cy'isi mu buzima bwe bwa ruhago ziracyamurimo. Ariko benshi mu basesengura umupira bavuga ko niba ashaka kugera kuri izo ntego akwiye gusabwa gushyira imbaraga nyinshi mu kibuga aho gukomeza kwibanda ku ntambara z'ubuyobozi n'ibibazo byo hanze y'ikibuga. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi, Cristiano akomeje kuba umwe mu bakinnyi bafite igikundiro na influence ikomeye kurusha abandi bakinnyi bose mu mateka ya ruhago. Ariko imyaka ya nyuma mu mupira ikomeje kurangwa n'impaka, politike n'ibibazo bituma inkuru ze ziva ku mupira ubwawo zikajya ku mbaraga, amafaranga n'ubuyobozi. Reka dusubire inyuma twinjire mu gikombe cy'isi cya 2022 cyabereye muri Qatar. Ubwo twamaze kwinjira mu ikipe y'igihugu ya Portugal. Portugal ye yagaragaje urwego rwo hejuru mu matsinda, itsinda Ghana, Uruguay na Korea y'Epfo, mbere yo kunyagira Ubusuwisi ibitego 6-1 muri kimwe cy'umunani kirangiza. Icyakora muri irushanwa havutse impaka nyinshi ku ruhare rwa Cristiano Ronaldo, kuko umutoza Fernando Santos yafashe icyemezo gikomeye cyo kumushyira ku ntebe y'abasimbura mu mikino ya knockout. Mu gihe Ronaldo yari hanze y'ikibuga, Portugal yakinaga umupira wihuta ushingiye ku gukinira hamwe no gusatira kenshi, bigatuma bamwe bavuga ko iyi kipe iba nziza cyane kandi irushaho kugira ubwisanzure iyo Cristiano Ronaldo atarimo. Nubwo ibyo byatanze umusaruro mu mukino batsinzemo Ubusuwisi, Portugal yaje gusezerwa na Maroc muri kimwe cya 4. Ibi bintu byabaje Cristiano Ronaldo cyane ndetse binashyira Fernando Santos ku gitutu gikomeye, cyanatumye nyuma y'irushanwa atandukana n'ikipe y'igihugu ya Portugal. Kuri inshuro rero bari kumwe n'umutoza Roberto Martinez ugaragaza cyane ko yumva kandi akubaha Cristiano Ronaldo. Bahereye ku mukino wabahuje na Congo, umwe mu mikino yari itegerejwe cyane mu itsinda K ry'igikombe cy'isi cya 2026. Portugal yinjiye mu mukino nk'ikipe ihabwa amahirwe menshi yo gutsinda kubera ubunararibonye n'ubwiza bw'abakinnyi bayo, mu gihe Congo yagarutse mu gikombe cy'isi nyuma y'imyaka 52. Ariko nk'uko amateka y'umupira akunze kubyerekana, amazina akomeye se yatsinda imikino, kuko Congo yerekanye umutima, kwihangana ndetse no kutagira ubwoba imbere y'ikipe yuzuyemo ibyamamare. Portugal yatangiye umukino neza, ibona igitego kare binyuze ku mukinnyi wawo João Neves, ariko nyuma yaho umukino wayo ugenda ugabanya umuvuduko no guhanga uburyo bwo gutsinda biragabanuka cyane. Congo yo yakinnye yugarira neza kandi ikoresha uburyo bwo gusatira butunguranye contre attaque, maze Yohani Wissa ukinira ikipe ya Newcastle yishyura igitego mbere y'uko bajya mu kiruhuko. Cristiano Ronaldo nubwo yakinaga igikombe cye cya 6 ku nshuro ya mbere mu mateka y'umupira, ntiyagaragaye cyane muri uyu mukino. Abadefenseri b'ikipe ya Congo bamucungiraga hafi, ntiyabona umwanya uhagije wo kwigaragaza, kandi amahirwe make nayo yabonye ntabwo yabashije kuyabyaza umusaruro. Nk'ibisanzwe yari afite umuhate n'ishyaka, ariko n'ubundi umukino barawutakaza. Icyo twibaza, ese Portugal na Cristiano Ronaldo bashobora kugaruka bagatanga icyizere ku gikombe cy'uko banagitwara, cyangwa nawe uri mu bavuga ko byaba byiza Cristiano Ronaldo yicajwe maze ikipe ikabona gukina umukino mwiza? Tubwire muri comment. Nge nitwa Joshua Mutuyimana, iyi ni Top 250. Nkwibutsa gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo ibindi biganiro nk'ibi ngibi uzajye ubibona mu buryo bworoshye.